tōna kaha, ka mutu ko te maumaharatanga nui, ko tana tohe ki tōna no iwi, whai nei ki te whakai ki atu te wahine Pākehā ki runga ki ngā taumata kōrero. Ka mutu ko tāna i tohe ai, me he mea kei te whakai kōtau ki te Pākehā, ka pewea mātou ngā mea hua roa nei e manaki ana i tēnei taha. Ka mutu, kei te kite atu i te marama o tēnā whakaaro. He no, ko ia tēnei te kaha o tēnei wahine. Te tautohe mai ki o nāno, te tautohe mai ki ngā ngai Pākehā, me te ao. Kia tiro mai ki a tātou ki ngā pūmanawa o te tiriti o Waita. Ka mutu, kāre kore he nui o nā honohonotanga haere hanga atu tahai a koutou o te kingitanga ni. Kaore i tino nui ngā whakawhiti-whitinga. Engari ia te wā ka tai atu mātou ki runga Waitangi, ka tai atu ai mātou ki roto o ngā puhi, ko ia te tehi o ngā kanohi kitea, i roto i ngā hui-huinga nui o te iwi o te taitoke rau. Nō reira, e mihi ana ki te taitoke rau, kua ngaro nei tēnei pou i roto i a rātou. Ka mutu i tā rātou i takoha mai i ngā whakaaro, ko ia ko Eva Rickard mai te wā i a rātou. E tohe ana ka mutu ka haere ngātahi, he wahine kaha, he wahine whaimana.